Hingga dalak nang lam so gahnya tek ketal video. Pai ke jung tini sai malan IPL ni kisah news desin ara ongkori sokpai kaka jung tam khana kanong tini sawi khana naita. Aban sai ka video na chenglas kang video na like di channel na subscribe khai di. Tai comment khanya to staff pok dai sikok. Je news sok minong IPL 2025 mega auction ongan skang RCB bai tai GT rabrang final player na tuini pra list kha retention khain bagi bro pra announce kai saklai di kata. A player brang jini jaga brok na pai nyai bok tong pai kata. IPL je franchise rok meeting khanya kok sakta tai BCCI 2025 6 জন player no retain khainan allow khai kata 6 জন player jora retain khaiman ta. Tai hingka tabuk jorab sok pai RTM card no use khainya bagoi. ATM card tam nang saime nang sanan ATM card khomta je card ta kong kok romonya ta MS dan bo auction thang bo no boi jong pale kha thanong su obla ga kha bit la ga last ka thangi bo 20 crore bata ka CSK rong na ATM card nang terbo 20 crore roinya bo nai pe khata ter kabang kok sanang ya tamno hin ATM card hingke phai chung tabung hingke saima lanje RCB tai GT ne tuinya brong je retention brok bu player bo retain khaiman bu player brok tai se brok back khai nai man hingke chung umon boi phari puila saima lanje RCB man ke Royal Challenger Bengalore ni kogno sung puila salanya jo RCB tai tama kogno taw sin nok saini man tai review tongo RCB to 16-17 বছর कावी तकबरा काइसपन तापन IPL ट्रॉफी काइसपन टी है में खबना साइन मानो आज अगर दुनिया नंबर 1 बैटर किंग विराट कोहली तमजा गोल्फन काइसपन ट्रॉफी में किसा तमा हाइनो हाइदबा ए 2024 नि बिसियो त नग नगइन मा खबा न क्वालिफाई जरासिब्रा खैमान ताइथा थांमाले सेमीफाइनल गन थामिया आबनो तो इनाइ जेता RCB नि जे मैनेजमेंट वान सका तैब्रा नि टीम नब्रा फाइनल लगब्रा ट्रॉफी रो पाइने उमथे वान सक दाक तंगना जतन टीम तंग उमता हिके हाइनि बागैने ब्रा जे प्लेयर जे 6 जन रिटेन खैन कक सकता नंबर 1 Virat Kohli tenang Simon RCB means Virat Kohli mean RCB Virat Kohli kurikha team na kevan support khagla na jutan Simon a jaga Virat Kohli tong bagi RCB na bi market support kham na jutan Simon bono retain khaija RCB ro 100% confirm tai number 2 ka Mohammad Siraj tak premium fast bowler rong thakta je Mohammad Siraj bani je nogoin mano bon je performance bowling ro pura ठीक ठाक pura kaham ke kheman bo premium bowling ko tak sogoi chu ta jagas bata romjak siu number 3 ang ka je RCB ro bono je kham bro abo khaiman retain khaijak bonom ta Rajat Patidar thangnai bisirok na nogoin ma khana Rajat Patidar bahike pura ekdom power hitting hai kana nogoin ma je middle order bo aile batting thasi togi man hain bagaini bono bro RCB ro retain khaikata number 4 ang ka je basic player je England ne Will Legno retain khaikata na nogoin man thangnai bichi Will Leg busuk marke performance kam khaika 100 bo khaika bo pura batting all rounder ta happen bowling sai bo batting te kam karan kamang khaika umtai ka sung nogoin mano tai bowling ke bo spinner khayam na jutan sam e charge na player na RCB 100% retain khaijakta tai number 5 bro je retain khaimno ubong ka 5 the police emne bo tamaka boys bo khaita kasuk batting do phari happen bono je bro narok khata taun me bon potential tong bo umtai player bo je kun samai fan match na para salai riman ma ka togoi mano tai man haita hain bago chung khakai tong ni bro je bon 5 the police ne ya kare na khakai chumani RCB retain khaina 100 ka bu pele ka hamni ko number 6 tong kha Cameron gin tong nok sain man bro RCB ro 16 crore ke paija khain bagi banta tawise auction ro horani bro ATM card use kai ke dam kom kir bro tawise bono kipili paikhim na kamte 100 ko ang ke phai chung tab ka saimalan Gujarat Titan kok to tai tama sa nok jutan kaham ke saiman je thangna bishu asu kaham ke performance aja Gujarat asu kaham ke khaimaya ageo Hardik Pandya jesu tongpur jesu kora tong asu kora onglia Suman Gill ajagan captain Suman Gill batting to pura kaham ke thungman thik thang thungma to no doubt happen ma captain che mani captain cha su borok rom tom khita impressive khaya khata su captain chik tonga dongya khota tai obon log ta Suman Gill to India ni vice captain mongi tong ko to bono to bro retain khaina captain sanamjak number 2 angka retain khaijang na bangka Rashid Khan Karamati Khan je spinner ni je number 1 amno jutan saiman bon biskang jesu jahai jat batting kora pan chi pura stam ma thang asu marta tai waise ko bo tumain box all rounder song waise ko bat to match ho pairi mano number 3 angka David Miller je power hitting match na pura do hit mang khai ta match na je finisher buhin hinta ko bo number 4 angka Mohammad Shami na miss khai ka 2024 ni je IPL chung manu me Mohammad Shami 2023 ni jitan se wicket ke bang bo haipan bono chung back ong ma nugu man 2025 ni je IPL match Mohammad Shami na tai number 5 angka Sai Sudarshan bro paimanu eba number 6 angka ATM card use khai Rahul Tiwati an bro nawi manata e hinke usung ta dolog je
IPL no tak phanya IPL Gujarat Titan by Royal Challenger Bengalore borok team ni je player no borok retention khaima no ta mane oborok pora possibility tong ta mane borok chance no ta borok imthai ke borok player no retain khaina chance no ta ma haike hinga dolok na umun tola comment khaisi ni favorite team bo ni IPL ni favorite team bo team umun tola comment khaisa dei।